Painang kita haganupan, paima irinang kita hataan Tuhan bani sadarion, nakong balaga kita. Terima kasih Tuhan Yesus, bani holong niatimu, bani perjalanan itu nami. Membasaon Tuhan si holhan nami manangar hata haguluhan ng bangko. Ajariham karbogohiham hanami Tuhan, asihatamin tungon buhay gabi haguluhan na barban nami. Ibagas Kristus Jesus jaloham tanggonam. Amen. Kita ganupan bodi batas sadarion atak tebo hal ni hapor sayo ta. Ay Matius 5 ayat 10. Martuah mana pinarburu ni halak halani hapit toron. Ay bani sidia do harajaon naguri atasin. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Kita ganupan Bapak Inang, bani panorangon, gue do halak na iparburu, sampai ikeroyok masa, sampai ibuli, sampai penjara, halani hajahaton, halani langadong pakorongon diri bani, halani ulah ni nama sambor. Tapi bani panorangon, naihatahon berbahagia, naihatahon martuah, aima naiparburu halani kebenaran, naikeroyok, naiusir, naibuli halak, halani hasitongan na humbani Tuhan. Halani tetap ya setia bani nebata, agepe gue na makagigi hosi. Kita haganupan nini nebata ijon, martuah mahalak na pinarburu halani hati toron. Ay bani sidia do harajaon naguri atasin. Harajaon naguri atas ay masada iyanan, sada situasi. Na ija harajaon ay iyanan ay panorang ay na ibata nagabi pemimpin bani. Ito tongah-tongah ni keterdesakan, di tongah-tongah ni naiparburu pe iya, anggoriap do pakon na ibata. Tutu adong do kebahagiaan ija. Martuah manini. Martuah ijon tutu hal yang di luar kemampuan nizol madua. Langsungon hatuahon na dunia. Ang hatuahon na dunia tutu lang adong kebahagiaan ang godom maiparburu halak kita. Lang adong malas niu kurang godom maihagigihon halak kita. Halak kita. Tapi nini nebata martuah mahalak na pinarburu halani hapitoran, halani kebenaran, halani setia ia hubani hata ni nebata. Hataon ma na membahen sada power apa sada tenaga, sada kekuatan bata Bapak Inang. Asi tetap kita mardalan ibagas harus Tuhan. Ibagas na mandalani kon hasitongan na humbani Tuhan. Kalau mabiar kita, ang gunay bata sendiri makakahon hubata, martuah mahita. Ang pala mabiar lah humanaksihon kebenaran na humbani Tuhan. Agi buwe musuh ta, ang gunay bata hasomanta, isi maimbang kanini apostol Paulus. At kanini bata matungon unjulan bata. Lahuman lahoy magkorja kon korja kasadarian. Tuhan memasuk-masuk kita. Amin. Terima kasih Tuhan bani holong natin itu na memberi kebahagiaan hati wahon bani hasitongan